ben akasamu no wate na de sensen waso no ka obeyi anka beboa me na se de beye na obi betse wasem no on say bi ala say na abaye no nyenye nipa ni nyina abone tofama ye na brata wa he yenti wono so de me pa cho if I come to mba na me say jam pese me ko ilo we call golf country he na akoy edi kam go Kuwait second na me ko Sompa 3.1 na me ko Kurdistan wabre mabele pa nti na mani abele no yo kase na me ba ya na me se me po bia mana ye ilo pe bia ma me mo sika account ti mi sa ya no si woni bla bia e fenata obeya ma me enti blata na ya start na o se onya Germany connection wo hono woni Mr na Canada enti Germany connection no na o se me fa 2000 ento ase no wonye si atwe na sika no kodi no ewie no wo che se no gise Apple ena be ready nam so Apple de e kwan wa because matraga na ha na misika na asa ahye enti ka me penani mu animu ya enti se Apple ne de ena wo de ya na me jai nam se sika na kodi no ho ayi enti no ache wa se menya Czech Republic madam fu bi anya Czech Republic enti no me ntwe sika bi bi gise me ma na 1000 on fan start na sa kwaya 3000 ena me se mate ti ache no wo ha wo se fa se bla me koye we ade so mi wa wo se 2000 na wo ja sha se but sika nem se no wodi kan wi so 2000 enti no oje 1000 e kan ho no wodi me koye 3000 won ho wo wa wo se fa sika se bla fe de sika wa jeje amana kodu 8000 200 kra da so na man fa nka ho na me refi ti obi a wo so ya Czech Republic adiye ya wo de ma me ko embassy wo che say ye call embassy no me nkwa na e ma me interview date madam enye group ene ye call ene wo se me nkwa na e ma me interview date me na me call inside ene me pie ba ene me say yes me nkwa interview na aka say ya mu obi a interview date me nkwa de a ya so ye call be don wo ma mo say ya mo interview date ente twe no bla we ye nipa bi ane ne kasa wo aho blase wa hey Chesai wa no onipa de obeda ye wo sabi oye nwa ne kasa o chen angel enti achembe hu sabla na no ode enti me ne to 101 kile kwa na me record no me wo me ne 101 recordings bebele ya ye because na o change na no o kasa mdolata ade die makwa interview obi kura be kire me say e wasa wo kire me to na me ko no ba bia wasa me ko en ba bia wasa me ko se ya nipa ne de ya fa nto nchen na enye Germany wo ko check wo ko kase Germany me ko to nam so o ka for example enti no nya ibiasa eno na nchen me ko interview en sama ka ya bisa me amenka ba kokura ni ho ebem ena e ho no so me ko interview ayi no na line ni ho ya mani pa megu wonom wo tam no so check interview embassy ho no o tri wo kwa ji so tena bontin enti wo wie wo dia wo tam a e bia 9 o'clock a ni afro 9 o'clock ni no nya den emra 10 o'clock ni emra o ma shisha time mama ye wo tam no so ma unra embassy you know fence wo ni mukura timbi ye jeja bontin sa ene jamba na mdia mane bebo ya mi interview we do bisa kro wo yanka ya musame eno kola foforo do ka chem chem nkan foforo ni bisa me ena wo say oh fine ti aja no na nche ye hwe ni ma nya akọ say aba nti metimi akọ aduma koje na me flew Sompa na bo mu ko ye we ba na oni ada na bo mu ko ye ana ja mi wura inside na atana akire otwe me koje am se je na biem aja ye bo pa ye guso ni ebiem ma de letter keto abi na me passport na say adinam ni so mo de amawo because documents na ama aka wo man fa ma tinka ye be ma passport no kwa nanka visa ni bom nam so okay mati we bia yi na me asem mi jaye na jam tete ba bia wana ba ka chem say wonya blata san frɛ obiem blata sa frɛ biem a kire kura o so wonya Spain na yamfa 800 emla 800 is saying 8 million emla mi wan so waji scam na ko do 8000 plus e bi da so Sompa 3.1
so obesa be ye ska me nya ska biem se ska wo maka ntu nya ma wisu enti no me ko nya ska biem sika na wo ka se minister na sponsor me no sika na me sika but wo mu hu ska wo ho a o mo jeje dumfu kasa nti mane hu se minister bia biem because me sanfa 8 million me ka 8 million na abedi wo honom no ehu enti saade a me nko enti me nko na metiwa na mfro na blata enti sika na me nya mani nti no wonya na na o se part wo de fa 2.5 for bla 8 million na wo gino ansana na de be chama embassy date na so amako na o se me fa 2.5 na de bombosia me bo bosia me de be ma na 2.5 na abaji sese de ne mate me de be ma na 2.5 ye de nkrata sister mi ko dru me di 2.5 ima no na adana me si ahomache me kosi kam am ko dru anopa na embassy ho no spend ya interview bia ye ko dru ho no na yi ba ko o mo se ya anye onye no insurance onye no ontwim kakra na se oye no enye emwa me fly blood house asafa 1.2 1.5 blood am fan ko bo enkoye scan no foforo mi wan so sister bit me nchen a ono so ekwaji bi sister no dia ye ma no ye wa feli bibia sister no ye no se apart sister minim woda no ekumase ni no se minim woda na adan na agent no friend na wo se sa first ka se be onko penti enti ya nyi discuss me do ya me dia mama no so obaji me sei na wo ye woni me thousand apart from sa embassy fee ya mbetwe visa fee no ya nye me thousand ya nya ne sa na oji usika sa ti se nye sister ne dia ka me se ko sende 1.5 amano part wasem fitina anu nyina wachem nya botre ka wure na musa wasem si me printing one embassy wa ya je me 9 cedis my sister ndi of so printing ya kwa me na 9 cedis and so no na no think for 1.5 so me for 1.5 mla only part mo be start dwumadie no ne ata e be start dwumadie no ye wade agreement bi watumi ka se not refundable wodu sika ko hyemu a nya de a ebeba di ade a ye part se usika wutu ama mi sade na anya yi a nya de a me du sika menye sika bi ama se ye nso ata no ye agreement bi sa me part so there be onu manya agreement bi asa se usika no kokam a woni ni sika tua bia yo ene ejina ho bra hello kawasem ye den na wo so agege obi babaiwa sika ntese na wada ne kwa adanchi yo abedwafo na tiefo me do obi biase eda 24th October 2022 and my sister na ya damfo na ai nua sana meka Sompa 3.1 and we say oboa me bra ba ko eba obeso odin ba Germany enti me bra ne connect me ma no say atade onim documents ho visa ne kwa wajibi eda wasajibi amanko so ye den eda enti wa na sister ne e frame me free Germany no so and memmoa me bra ba no enti start na me ka je ne say me no adwuma na me ye ne me charge na emumu no me wi a asida na de adame na document bia so a ebebe mu no e woka Sompa 3.1 no ka say say na me say invitation here 2500 and o say mati obe frame me bra na ka che no to frame me bra na me bra ne say me fia so obeboa me ba dia adenti na o so oji sika minya to mo ka say na o say bra me na me twa ticket amo accommodation o Germany ha dia and me nyanye nti di 3 days mo ho na sister ne frame so ne papa baba ko oko Gulf countries ni bi na waba nti se me nyanye sister ne dia na ama ne dia na me fa moa e onua ba no and I transfer no send me the passport details and order me number a patients order number ma me nti mo na sister frame so me na me sister o Germany a so na betimi abo aba Germany na so okay nti me dikan ne e ka kire o say adwuma no me charge na mu document bi bebe bia no ubitua nti me boni sister na mane me ka kire sister ne say me try first one as anyi ya mesa try different country for second one but second one no
sɛ anye ya minimum ni asɛm bi abio ɛna sister frɛ ne nua ba ne voice message ebi wɔ kora yɛ conference call ɛna mo gye pini eti starting no ɛna menya appointment date Germany ni nkoda Germany no menya invitation ne ma no na me call computer so akɔhwɛ appointment date for German embassy no na date na do December 24th ɛna conference no so 11th to 18th November 2022 ne sɛ ɛnya amaso na sa conference na ebesa aba so April 2023 ti me ka kire sister say invitation ni di aba na mom date na be kɔ appointment no apa ho Sompa ya nya ntem enti me srew man nya April dear no this year next month April na conference no me another conference na a poultry conference me so me a poultry farmer and o si there bi o tena play match when the kai party na kai ewo internet cafe am ye madwuma no o si there bi o tena play match na o kaso o tena ha no mo a eni wona ne sika so ayede ewo no ho so ayede asa eti yema no enti eba asa na me friend sister na me sister problem say na aba meti me akire o say date ni o December invitation ni de ni enti the man ni sister ni nya gidi o mu say conference no Hanover ni sister no so Hanover sa ni fi achi na conference ni ekoso 11 to 18 de no mo ho no frame say brata behwe na conference no me de mani say ayede ehunu abochirefo ne abofo nyina ayede ebabi enti me gidi say sa no kre na msi o mate enti date na amaso no na me ka kire ni say this April na o say na me ka kire part na watwe April ti part me ni share na o say April de ompe ne this year April no ompe but say that time na wo kan so de na ya ben ha enti e ba sa na me yanku binya Czech Republic tourism nje Germany de ya akodan there ya snowball enti e ba sa na madam for yes wonya Czech Republic na me frɛ eni nyina ahia internet cafe ho na me ka che o se madam for you so obenya Czech Republic tourism ayede amount enti wo beye na so wo beye sometimes na di ka frɛ Germany ni no ka che se Czech Republic ni Germany border enti no am so ya Schengen enti menya de menyima no na me so okay enti wona me ka che part is a part 2000 na di ka de mam en she na fe na me start processing for front ma me 1000 ena ma obae na de 1000 ye de e ma me ese no ye check de ya no 3.1 enti check ni mo ana se aka be 1 month ama interview number ene okwa akra ma o ka che se me kire ne ba bia embassy ni wo no na me de test no to obae no so wanya nkohwe ho enti ye documents ni nyina wie no ahyase so me ka kire sister ne se o so obenya bank statement e de ama me na me se Schengen no this time no the statement na refuse se part wenya statement ama me dia minimu ni case bia me file bibia ede ama no na instance me man America kan obepe obi enti mo no na part ekoye statement because me ye ni say document me file ni say company no wo to kodi okospend holidays for Czech Republic enti me pay slips nyina ede to so na me gi wo no so bank statement na 12,000 balance ene na ewom na am the company registration no scan e wom na bu 8 it is scan 8 billion and am the two so na me pay slip two so man enti me ya documents ni man we or the call me ni nyina so na call Accra this is another German this case kan nyina de e ma ni nyina kwa Accra ti e call no and am pa call check consular no ho enti o we na man sheet bi say omra interview for the following week and ya access documents na say brain interview ni say bibia e be okay na no nyina see form de be fa ka enti ka ni mu no ena ntokwa siye unini mienu adenti ntokwa siye ni say o say adenti na me ye fa dropping na ne hu ska nyina ye den awe na so me ba Accra nra me ya na be hwehwe ba bia embassy wo na me fa trotro ne ade ma fa me ka so ankwa Accra na ma bre sisi wo ka se ye mfa ha nkwa ha embassy ho no airport city Accra e ho so trotro nye ne eni ho ti Mr. Ohane circle de enye kwa bia wa oni ska kesi bia ti transportation so GS 30 cedis to na me preso o ka mu so na me preso no ya me recording ma ni sister enti si form na no so kohwini so mu ji usika ana o 200 cedis bo mo cycle na sister ma ba for mama ntina o ye me sana ana me de me befo me ba na me ba kumase ti me ba ya na me dia mo sister a kire me de ana me so me mafia ne pa nti be 2 days
na me mfrɛ no so mfrɛ me nti me ho na bi kasa kyerɛ me sɛ no wo na ayɛ document ne de ɛma no sɛ wan kyerɛ no de ye kɔ bisa no interview ho a wo yɛ di abro na wo so so ɛkwan bi so no wo so bɛdi fo na me frɛ wo sɛ party de asi bia yɛntwa bibia so ma fa so ne nua ba sɛ wo yɛntwa so na me nkyerɛ wo interview kwa bi bisa wo sɛ me bɛbusa wo ti ana wo sɛ me voice ma ɛno no ma informa ni ahu bio na me voice ma na me ka kyerɛ wo sɛ nipa no kwa ka sɛ company sei na ayɛ adwuma wo so me wo gya katua sei because a normal nya na yɛ to so na so yo wati nti wo na ka wo frɛ me ka kyerɛ me sɛ obi nipa bi o UK na wa ka kyerɛ wo sɛ udu Czech Republic abɛsa akɔ Germany ɛnam so wo kɔ ka saa de a yɛn fare visa ne nyɛ de ɛma ti de me yɛ de me ka no because me na me document no nti e ba saa no mo ha na aka kyerɛ me sɛ Thomas nti wo kɔ Accra na me sɛ no ni nyame nkɔ nti wo duru Accra na sɛ wo ba Czech Republic embassy wa Accra nipa ni hɔ na interview na nyansɛm nyinaa kora na me kyerɛ wo no ɛna ebisa just 2 questions pɛ sɛ wo kɔ a tourist site bɛ na wo kɔ ɛna so wo ka kyerɛ me sɛ te sɛ waba asantimam na bɛ sɛ wo kɔ Tumfor Palace wo kyerɛkyerɛ ne nyinaa na so very good ti saa time kora me ka sɛ ɛwa yɛ hadeɛ wo sɛ mo fa translator yɛ de ɛma no ɛna aba Kumasi ti wo ba na wo se wo frame na se ama 2 weeks na me so okay yɛn fa mpabɔ ne de enta akyiri nti edi 2 weeks ne na frame sɛ DHL for afro sɛ bra office ɛna me sɛ ne mo adum ti no ba from ye nyina nye de yɛn kɔ hɔ bi nti yɛkɔ yɛ na DHL for yi pass ne ma no ne mu ha ti asana me ka kyerɛ sɛ part yɛ de amount na visa ne afa mo yɛ sa do documents nyina yɛ de amount me hu sɛ de mu sɛ ha ne dia yɛ de visa na yɛ de amount ɛna wa de ma am sɛ me mentia no ti me tia no no ye bi me kyɛ sɛ A4 sheet paper baako ɛna ɛhyem na ne passport yɛ stamp ma nya ne hwee nti yɛ kan yɛ no ɛna ehunu sɛ one omo kyerɛ sɛ border town no wɔkɔ no hyɛ da nyɛ specific baabi a wɔyɛ den wɔkɔ ɛna 2 ɔno nso personal statement ne ekura no esua nti omo refuse scan ewu mu ni sua ɛna so okay part wo de ye bɛhwɛ de ɛbɛyɛ ɛna dan na me no titi mu nti mo hɔ na ne sister friend Germany ɛna ɔso wa ɔno no onim sɛ Spain ɛne France ɛkwan da mu pa nti ɛbɛyɛ a ɔsrɛ me a menye France and I say Spain emano ye be di Christmas na so Spain for no and we started from 1st January nti yen hwa 1st January ne ba na me book appointment nka this year January nti am pa 1st January ne ba na na chese me nya date for tourism saa e de emano me friend sister Sompa 3.1 afi me book appointment awie me so me ka kire mo say me first one anyi ya me second one so me ye na say anyi ya me se mo ni mu ni sikasem bia and I'm a penny. And she sister and friend from Germany say agreement is an agreement. So me ma kase me second one the idea. E dey nti na me say be 8 million be say on. When my sister we dey be say na me bo into one fee me. Enti mo wa ntokwa titi film na fa me balance ma me na me part me book appointment amount. Appointment no so ye tuye sika. Na sen ko okoda be. Na so call 15th of last month. And no so call. Enti 14th and as I say catch him safi do obey na part so oya adwuma bi sa de na me ntiase ade na china 15th and as you 14th how can I make documents anyway was say wo de me nti na kwan bia so boa me and I'm say okay bon be say 200 cedis na me fa nya ade bi na ma short to see am okuru ma short to and I send mobile money 200 cedis enti ada na me tena internet cafe ade e pon 5 o'clock ada na if 7:30 na adwuma ru akra ne boa de afu ana yɛde mpepere ho yɛ documents ne visa application nyina yɛ de ɛma na me frɔ so wɔ he na so wɔtafo na me de be hia wɔtafo ana sɛ na nadru ya wusi ma yɛ de akɔ to ko dru Spain embassy wɔ na insurance no so yɛ 14 days where tourists yɛ sɛ obedi 14 days ɛwɔ Spain ho enti ko dru na Spain for the ɔmo accept 2 weeks na ɔmo accept 25 days enti me kɔ insurance office wɔ na me kɔ expand date no insurance office wants the number of days, and almost just checking who's guiding amount. So we quite almost say we just 160 count because I'm fro. And to me, bottom is going to be 160. And I made a call net, and I'm scanning it, and I'm just sending by WhatsApp. They could do it now, print here, and I say, I want to show documents, I want to be okay in any and one to call. Sompa 3.1 2 weeks time, over 2 months, I have no interview. And Timmy Ohana, catch your friend, Saturday 4 days, who for a crab by. And our friend catch him, so my test will say,
they are in the process of processing documents, you know. And he bo amane. Ti de besi bia na ofre me, de besi na me say, be say de me hwe we de be de be ma. Inte do 2 weeks me one afre me say delivery for at the FedEx parcel abro iti memra. Nti before na aka chem so sa bi mu no ya sa amfa wana me say what. Ya fa ma say na me fa ka na me ba o. Sompa 93.1. O dem na me no nyina tena ase na me cry na ha me. I'm say part. Say the sister do fi na fi anya me hu digire na no me kosa in fact ha me pa. Wutie on nini adaswa. And I'm see a burning day. Nti bi so me hwe ayi no na no so de o mo chen so wan kire tourist site. Problem o mo de ye no eno so mo kire statement na ono no de statement na no mo ka benye statement no. Ko company na me de na company ka si agidi o. Jo no ni personal statement na next guy wo mo mfisha. Na wa hunu. Me hu ye. Na na wanya hu bibia so na ma. Me ka kire ni say o fale ma obi a na independent amount na dem no mum turnover na kire say dipa na adwuma no na adofo no hia wo mo mum nya amount na den wo mu no nti na me ka part say ke city tourist we have three city tourist site me nya choso ko me ka statement tina say no connection why how do I 2 times it ya can the last chance na so ka so be three me first one the second one me no any problem ana nti ya ti ni dem ho no say de minister bia o nti misramo a woni unipa na wo cafe won se mo pe bisi ama media mo pe ne nsa nya foforo na me sure say third time ni smith tourist site ni de bisa na be de ebe mame na am say o de nya obotre me yo bi documents bi me nya sika kakra wo de basa visa fee kura me ma wonye de etia maybe bia e de acho me hu say wa boka e na ba ofra buchi ba so sika wo ho no ni nyina e de asa e na see you brata mati e na adana kura so bo ampisi ama medi na so e okay meko e na me ko e ti me call di be 1 week and our friend me ka chem say sister na ne call sister na ko to no embassy wo no e kuma sini na o si anye ne hwe no ya di ama ya refuse no na refuse no the one mark pena refuse and I'm so okay o da nya hwe nti de nya abotre me se me sai fofra side am we de me ama kuma me ya chew and I see you what afa di be 2 weeks ya no our friend me ka chem say me titin free na me fa balance ma na am say to one of my friend sister no Germany say me ya de no mo ka kire me say me ni obi ya ma me nka kire ni say me na anyi ya me sa try second one yes Ghana ni wo ka kire ni say wo ye first one anyi ya obey insist say say ma no sa na sister ne ka kire me to one sister ne ka say agreement is an agreement na me sister wo ka kire me voice me say agreement is an agreement say my 2 times me na ka makoma me ka me say ka me bo na ma na ye den ekro the enfa be sane man na de didn't na meeting free na fa wasem ni sina ya balance ma et ye hono na start wona ne ntokwe na chese woni part ntem sikatua bi anim second time na waya anye ye ni tie no ano sikatua bi anim part ebra mo start no sag asem ya bra ta ka ono kan so ye de to so mienu ma ona bibia sense a ono ni sikasem bia me pa cho mo so se ya conference me no ni mi sister nya conference order nyame anim no kule ni se se nya asole kofo ne se Christopher dia won kan no kwaso blata wose wo munye conference call bia na na so ye conference call oba pa me pa cheo so kasa so a mentina se information bia ni sister no woni ne sister gina for patient my me information bia I don't know what to say so now we call there be na producer so person behave yourself please enya me pe information bia koso bia me no ne sister ne deal because magina so aye call gina so aye call da part no ni sister magina so aye call pen bi some sister say me ne no me sister no wala so me ne no ne bla ya conference call da me na me flare me sister no say me discana bla bla ta o e na me ma wo ne kasa o me phone so ana wonim conference call pa cha me ne wonya conference call e na second visa ya ka say me kura me flare phone so bisa say bla won say wo kasa mfiti ase ne part me busa wo say woni bra ihia ya mo ya agreement no wo ka kire wo say ade na anye ya odu sika be ma wa na wo so wanka de na mo flare no kura won so wanka sa say wo wa musa no sa me pa cho say na wo tia me say me wo busa no kam na kam me ma me nsa so wa mama nkasa no tambe
na say na me busa wo say ebra o ye connection no me see enye agreement sa na adenti na tie woni obi koyi sikasem abrochire akwantu na wan kan chan se bi abrata ade ayeye no anya yi a wodi misika be mame ana ade no wa musa ne sa me musa because woni mi sister no eye bibia wi wodi your sister no your sister na balai ne so okay me no 2 weeks ya waka service an ba me flow phone se blata me yi na bo ne so se mi sister ba ko etukwan 3 weeks prime ko me start 2 weeks time ne dey visa man 2 weeks e ma ya let ya ben e na so obi o ha sa anya hwe afi do si 2 weeks time ne ba na denti na part me bo ma me diagonal so waka say twen nanka this year April a wo se utina lu premache etu ntimi nche mama me tena lu premache say lu premu na mti de bia na me se me ba ga na ache eti ntimi nchen but onu so na ya de na ma wo de nka beboa wo na wo ya ma December na waka asenka me ko de me ni December na o si gi se April ni nsa so ska mi o si gi se April ena me se ntimi ntwen April ba o be gi ska ni wan ka April asem ko si December no and December no afeli ya wuji ska wi ase April brata no adenti na wo so wan ka no kra wo mu fiti ase na fa nchire ka no kra kire wo mu edete ni say conference ye fa na Eurotai omo Hanover airport conference then the waka aha enti me invitation na me yema sister na nka me ye no me the chair sister na say eni na 17th to 18th November 2022 waka ba ku bi nso se wo ka se documents bi on send 1.5 ko wi ase na na nsi sade na ka wubu na fa so sa menye bu me call Holland insurance company no Hello, madam. Sister Dufieni. Hello, madam. Sister Madam, Dufieni. good afternoon. Afternoon, Mami Dufieni. Me pacho sister. Me pacho mate. Hello, Mami Dufieni. Me pacho me too, madam. Madam Dufieni. Madam. Me pacho me too o mi jina so. Yo unu ane part me boa. Ah, me anu pay, yeah. Na brata. Connection ya wo ye enkomo no ma bo bebre ya mre ni nti baabi ya bedru sesi a ne se wo ka se wo ye na anya yi a obetua ne sika ama na na so obeye fofra ma no wo ka chen se o ye na anya yi a wo de ni obeye fofra ye dai ama no obeye fofra ma nti mo on papa enti sika na wa 20 million no enu an obeye dai obeye kopum se obewie bibia na so obra we are not the baby more because we are 150 million. And I make a part brano. I'm afraid I second way crowd or catch him in any place. I want telephone. Make catch and say, what difference as I see our son cano. And now I will say, could be a my debate. Yeah, the man because a new bear 1 month to cry. A near 3 months. It's not the moment to Banco. I was a brat has a brat and I ordered 7 months 8 million. Now I know the man say, what our gun and 180 million. I'm about to free. I'm ready to be happy. I'm from out. And I pay attention to us near I won't call. I don't want to play. So who was can out the back of the and I made the members can be and call me minister the Bemau at the Ako. Because I Davis and I say I am from a one or the other one. I will say, wow, it was the Anita and I did kind of class. I'm going to brother. Sister Dufieni so ada na wo ka kire obi say ade a wo beye no 2000 e beye na ko wi ase ko diru 8000 e ho no but enye 8000 na yes 6000 fine wo ka say 2 e de na diru 6 me ka kire o mo say documents me di 2 na beye ye wi a man ka say me di 2 na beye me ka kire o mo say documents na ye no invitation no 2000 na buku hotel and a conference fee it me ka kire o say statement ya mamia no skabia nya de ni mu bio na statement na o manya ma ba say patient statement be da so set I no be da so na fe de be bio company statement ni me kotoy o kotoy my away la ta ko to statement ko e wa ha statement ni ko so sisi e because 3000 because who catch na kura yi say ya dey say na start na ye wi a na watu ya meka enu ti statement no waji ono ne de wo ka kire ni fiti ase se ansa na ye be ko ne be kwa akoto statement atoso me mo ya we part obo wa mane sister du fie no so obenya statement o ka se me pa che o ka se wa mo amane sister du fie sister ya original to Germany e ka se obenya statement ni bia ma me enti di be 2 weeks ko 3 weeks no onya e na so se menya obi
ato bi won ho de dia men kan kire no eti oni eno na akoto ne 6000 me ha me to ne 3000 na to ne 3000 senka ye 5000 e de na 1000 sabede 1000 no ono 1000 no kan no sisi a waka se check po me 1000 it is all ko ka Germany de 2000 be 3000 and the statement is another 3000 it is 6000 et sika ebedi me ho no akwa so mo connection no mo ye no ye nya ohwe batodu nsa kotum wi a wontimi nyi nsa enti ye ka se fabra ye ka se brata patient e bende e ba cho oba pa adwuma na me no mo ye no ma charge wo mo sister ne ka se na me bo na eyi a obe pesca eden adamasi enti mane ya aware from the start to say any document bi ebe ba out bi a no omo na bebe na sana sister ka so be ko wi a obe ma 15000 okay ma do fie hello oba do fie hello oba do fie yentie o kakra na yenye me te brata do aka ni na obua nti won peka ta so ni ba bia obi kwa me so ni ba bia ye so ni mboso so ye sa ni ba bia ke wo de ye be kwa ye so de wo be ko so o say ye be go no as wo de ye be ko wo de ye ko ba bia so ba medical crash media na ka na zam ye ko jeme enti me so me na nada ente me so me papa o crash me so no so de sika ma no me ka chiro ewia sisi ya bra no ana ni pampa no kure ani e case mami du fie order in court mami du fie nyabotre na nu ti ne ye de na ba no de wo mu bia ye betie ofata say patient o ye ne de wada woro oba pa me catch a patient say onya abotre na once I hu problem na Spain for the man no yan city story site enti miam de mi sika be for frama da be they say date my patient waka say ya achile me na fe ade na enti date na wo mentwen no mama obesa abagi sika biom yeti ha say mentwen go si blind o so onim na yi wa ha patient say ada for pem madam me say wa ko ni enu ya repeat no enye ni possible me make that no so onim that possible because any possible to sister yenye dai woni ensu sister do fie patient sister do fie project hey order in court 8000 sister do fie mame mi busa patient say ebra o hia ata no o ka che ne se o ye na anya yi a wod ni sika be manana wo se da bi eti wo ko jira church bi anim ko kasa se we ya wod ya chechire ne kon eti esi enya botre ma ata no ne eti asem papa bi firi nanum kwan obefa so obebo akola na wono so ne ho nkire no because wo be ya ade ama me wanti me amusa ho emre bia na wo ho eno an say ya ma me no otiji usika wonya akola na so di sika na ema no eti baby asem na kodro no eya botre ana esi ata no ye hunu say what million no 20 million no I can problem o the aka no we je kan ho no eno na ye gina ho ho na ye gina yi what kate no no problem brata se wo baby a wo so ekekere wo ne say me no be ya de na se me fa 2000 mra na ko wiase a wo so de ne sakotum ti wo gigi bi kan ho ho ne wo so fort eti ye ne den because abai was say on to me mani sikase enkoshim sa kwani nam krofa ma so akoye ekrutu djuma wabre ye hunu asam no pomasi bre mam say wa mesra mu 2 minutes eta me kura abitie why mesra wa ni we pa de nyamini ni panim ni medawase enke ye wo buru 2 minutes na ba ne den time so ne dey adwuma ma me branti ya wotimen say agonku matai me to me onye no parefo ayo because it seems like ye nkwada bi na body e ho agro me Germany wanna me tifri me mofra brem I've been traveling across the globe me nim nkron konko amakoko so stories are walking to me is fake it doesn't when a man any na patient no and to toso and lastly woni ne kasa kra we kasa o say woni madwuma kra me ye tietia ne tenten fa de sika ma no because once am wo ka kire me no ene
ensem no enhyiahyia yenye nkwada ne wa. I started traveling at the age of 15 and I know what you're talking about. Just recently me back almost 30 year old or cause our conference ni be CPP. It's clear. Well, UK, it's clear because they see it on the internet. Into the okay canon, me to me, no, it doesn't add up. Media company now so company now so we are not please. Bank statement in your company began how much to bank statement is. Sompa 93.1. And you're allowed. But we're growing at the answer. You bet me at you. I just said you can't have it equal to we. To cut story short, no, you can't credit a colani befaso. I don't think so, Michi. And why, Mammy say, why, ne, continue our can. I saw the one you, Mammy, or capitalize on her ignorance. Exactly. And now, or they agigine dia to say, Obia Cobosom, so knows, oh, Moja Sembianim. Wouldn't Sako Shemu, Sako Shemu, we are. Oh, Pienso, I'll be. Na chese odi pana kodu kwanta 9 rata wanya de kra because the way sister no Germany wo mu gidi no you desperate to travel opeso oye burger by all means because we akone nam Kuwait we akone nam hen na osa betena Ghana ha enti desperateness and already awie wo and na wa misare Wakasa first cabra na udimirika o de akwa na ye wi na misare kwa bra wo bra wo Kuwait ne na sefo nyina ti part wan sua 3.1 wo sa de betena hey na wa ma bra yi de na no de pa so de oto innocent face na no de papa enti sa o de sa no de no ene and or capitalize on the nima on nim niema ni so and or de awie ni sa say we onye den brata ubetua nika brata say ya ni den because as them we are ban brata sa bank statement is me say me ka say me taking on jail bebem honestly me ka say me gina sa asam ne so kwa say sia no ma ye just one caller ube si from ye be chill sa bank statement ya me pacho mama odi mama yen ka di fiasem na ka one telephone call sesia ye be fawo ti me srawo kwan be na ye di party faso wadawroma oba pamidas sesia no ne sister no I one say and am sister no na me di hu yeah and am sister no say on ni fi abosom ne ho ahwan no they have been threatening me I was no man no onu so ne papa ni na sumusu ayo nu dia nkeka sumusu amfa nkwa brochi na sese no oso onye biu enti onye biu dia o ma me 3 months na tuya ni sika ma ba cho de tie me sika no 6000 ne be di me ho okay ye be chem e de metimi aye no because documents dey onim say documents e sika na ye enti de me metimi afford no say metu have 6000 ne be ba me honum metu 3000 and amano part ubesom mama mpacho sika ne 8000 enye sese na denti na o ka sese no na menti ase me wo audio a e kire se 8000 o ka se enti sa 2000 ento nchen adenti na mo te ato nchen me wo audio a wo ka kire se yenti sa 2000 menti ase adenti na o dis kama no se teto nchen ono ne kire se sa 2000 ojitum se wo de meka audio wa ha ojitum so de meka 2000 na odi ka agye no na se no so kan na brata na no de on fan kan ba kan chere se me fan kan ho na ni ado na wo ka se 6000 audio no 6000 no na me di kaka ye bebo di 2000 ba jobo me di kan agi 2000 ena oje 1000 second Czech Republic ni 1000 3000 na statement na o se magiska bebre no o mo ntua ni in bulk se 3000 ni ka se nyam na obi di sister na o kan obi di ne ka o Germany and we say me na kanye den ema no ti me da ka 2000 ema no and o sisa na tie dia se skana be di me ho dia dia me pa mu 1000 ma me na me di kan fa 1000 kutua statement ni ka na echi o the balance ni be den ebe so enti echi no enti me abiyamle ye ni adaje ti 2000 bia ama wo ai ka ho ma 8000 me just mente na me bia say part e ye dana
say 2000 e den no abeka wa 8 no so say 2000 e na beka 2000 no e ga nchen e den e da nchen ji say what they start Germany no e no saje di ibi e na che oje 1000 na ye 3000 na Mrs. Sika bi won 1000 e na oje kan na 4000 ti achwe no blata wanyi me 2000 bi me ji 2000 blata me ana uyasa usuka bi asole dem me janya me nim na me ka na makoba makohia no e wa cafe me ko cafe no ah boy a wo boa mama ye onye expert me na nko de me try me ne kwa na blata nya expert me na nko de me try no kwasem na me ka kire oji jibisi kanya mam de shia cafe edum ya kwa uni me ko ban pa mam ko yi sama me sama 500 sa ji ko me twa tro be ku me 2.5 million me trate with that me trate with that Pat, nada na sika bi sa wo di mani pa. One pen water si die bia because mo kra na wo send ya ka wo phone so. Me timi kwa bank na me nu nyina kwa yi sika. Brata. Me to bank ko yi sika. Order. Sika na wo. Brata. Statement na kwa print. Order. Who is come me? Brata, Pat ti onya kola. Ti o ma usika. E de ne beka no se wo twa tro se wa ma usika. Obapa. Sika na o mo check ye no. O mo di bi na aka ho. Me hu ni se oni ni sisa ni timi app se de bi sare ma ne krampo na enkomo na mase oh that mo hu se mo de me ba choti o mo hu so ne dia bedi mu no e no be ma ede agi asema e ho ho no so eti bu ani se me sa me anyi we count sister me pambo free me show so ako what is the meaning of this what show so TV so no wona hwehwe de audio what TV so ade hwehwe waso maame so ma ye nka sem na me yentwa so na me nya me story producer na de ba say me nyi audio ni ma no me tu fa me penya sa what TV so what di kan aka kire me Sompa 3.1 say asem na ye ka no 20 million krona aba be ka ho na abe so no brace on face ka bia ma no e ho adanse die ne sen me pa che aba ya me di sika ne ma bisa wo say blata sika ayi ho jiji na ade ne so ayi sika wo ka so ji 2000 na to ase no yi ho jiji sika do ka chem say visa ne ba me atie so de 2000 na o say 8000 blata o say emla wo jiji sika wo ka kire ne say nyame ya do na visa ne ya ready a sika no mo betua no be me na tie afrim me kan wo kan me kan na je say ne sika no so waje e ba chotie nye 8000 6000 sisa ne me ya ko e say brata sa ade ne yi a ye ma ne 10000 ana sisa no kwa ka cho say 10000 di so a ye ma ne 15000 ana me ka che sister do face say because of statement na ya boka ni nti no e ba sa 3000 ni free sa 15000 mu first sister do face me boa say no 3000 di a so betua ndi so me srew fa bi ka na ho na kura wa bere ye pa chew mum ye nu nyina e kana ba party na amanani ana ho e na emfa ne say wo so wafa wo wadwen kese e na akofa ensem say aba 83000 di miwura fa bi ka ho na ye nsori show ne so wada woroma se me 2 minutes na kodwene ho mama pacho ye ko ba bia na mtwa ne kese kama no 3.1 me mtwa ne kese kama no me mani ska so fan topeto nya mu na wo pabro chirako sa no pese o ka chebe so eya radio odi misika be mame enti na mama so nya se bia magimi o kan audio bi wa me ye command ka che se me nyimi mani biem wajimi mi ache me nyimi mani biem mu se audio ni wa ha me ye bleo me se blata me srewo se be ya asem we betwa na ho beto nya sa me ka se me take you on na blata ade ayaye wa ha nyina ya record from the horse's own mouth and what wa wo ka se ukoto ban statement ma ka bo company krodi ya se ma ehu se be ye na kola no wo benya na ho na so benya wasomdwe no 30 million no sa se bi ka ho ne ye nsole na na koma ntone yem ipa chawo bibiri man pa chawo dem the 500 beka 5 million jadi okekano bata jadi fa pe man 5000 why man 5000 ipa chawo e basa na sebi kwase ebu memu ipa chawo tie ipa chawo dey we your friend occupational hazard wajuma wakoye and a one client papa and as a client in the open sanka and waboka mama e bi da opa we betimi afre for UKCC SM brata wakoye adwuma no waboka me mreswa yentumi ntra case we ho se wonti ase nso a producer muntu prum na menye telephone call na me ma producer ya me fa menya 4000 muntu prum menya 4000 amano
mesraw ye ne 5000 man why brata nipa ya wo no e ma ne wu minisa ye ne 5000 man now the 3 months no me nyinam se garanta part mere dodo okra wa twehwe hwemanim wate na me nyinam na me na aka ne ma me fa 5000 man wate na bia e bedru mpo ne nyame na wa kire na wanya o new connection na ukọ tie me se ma me na fa buom makonwen so wate oba pampa cho mati 580 ye be kwa ko bokrata sesia ba cho mati musi for ma ko seje wa ko de ene mo ko bokrata part wo beti ase ama me oba fefe meti ase ba 3 months in the kwan wa wonu de ne onu na etika ni free no waba se so ko ma no wa mante ni wa nya wo be ye den part me ti bi semre e wo sa asem we nko aho eti sa wo mpre a mi twa so wo se tre part wo fa broche ba wanya sen 1 year afimpo what 3 months esewa me maame akosu ayin wa wuo nyame fa ne kransie ni bebi obu wo se dako ye kafo fe wo kwa akodan ni ti no wo so wo chena nko nu se wo chena ne mada na ni beba no ho so no abegisi entokwanan wo na boboa no ti me srew me ba brata me pa chonti mi nyani 2 months maye e ba cho minti min this is 3 months the makano ye mokrata ento so e bi krampa na nu part ye bokrata to so se manu mu asem ya record enye sa police bebam jail bebam eti me ba hwemanim na fa obu a odem nya ya radio stations ni doso so be dwane to ame no na yensom na yenko yenim wate ose part kasegu wasi e ho na ho odin betimi ye koma ni 2 months no part e bedru ho no wasi minya ni e sa betena ho 3 months de kwoti bepam no ni hakwa e de background him don't worry mo ko bokrata se sie ya musi form ya ha achomati nyame shirawo brata wasi me twato yo na me nyame kwan etiefo ase sisanto mama me fama asem kakra mekan se me ameti hey police station asem kwa menya bida yo sister say me ma no de na me azana me den onkaza asem wankaza opa onko bisama se wankaza enkasa akra tantra here wankaza ofata enkwa wachi menya ni paboni ni se de o kanu no na me se wey occupational hazard ubetimi akohia eti ono no yes opinion is like noses opia wana opia because any opinion yes enfanto so amane nye ho eti tie sika no na message wo abetena fidie so se de ama no na wo ani entuma ne se emienu nyem a party de so dan a party amount ma yo part be pacho ye program u baso a ye gya wo kwan kama na brata de ode kantie na ye mfa ne de manansa obetua ne kawia wompa ye krampo yenso ye mfa ma ai enti part e de ma opamata de etwi form wate na fa jojo kra abj mesrawo hwe pe obi ma wom na wo nkobọ krata ne sesia na ye fa mu aye emre abusuafo ye twa hutam na ya ba akọ computer se gede ne case number 2 enso ato aso abj wo pe kra ne wo nkomre so asiesie wachi a me ne wo nkomra abusuafo Sompa Nkomo ni o ye de ye sia ye yo part from ye echire why nyame nka ho yo abusuafo ye sia ye yo ye twanto mesie kokoso se be ye adwuma am say wa ensem no do so ai nyabotre nsem ni bi ho a wa nya ho abotre the most important thing is at least 5,000 watua na next time no nya connection fofora obema na ni ada ho abusua ye nkanfo Semens Herbal Clinic and Famau gonorrhea syphilis egumani mu ase se wonu mabrabo Semens Herbal Clinic asokore mampon ho na doctor butuo se sa ya de we bi pa na agi wasaba mu a na de a eya se wo ba woni atenka na wade ya bema utadu ya sole ya na ne buafu wo bai be chede atumi amuna anwumre se ne kunu ne bedanti me pa to yo ba na uni atenka bomode anse Semens Herbal Clinic wo be kwa unu doctor no obe ho kama eye rashes around vagina orifice typhoid candida malaria chese mojawie
ni nyina wo mo hye na de ama o magye din na o mu din adoso Cement Vital Herbal Mixture agan wosoro agyan wosoro pillar na ehun tin fifire say shen ehun tin nyina atwetwe wo ba bia pe be ma tadua mu oden enefie wudi sinwa na wo cheko nachi na adesan me pacho bomodi aso obeje agan na so abobo na etumi aboa se sisi yade oba ne bema awo mu hawo ni nyina da yitu ase kama kra edemau Semense Ba Clinic ye waso koremampon for 0246 16061 WhatsApp no so ye 0279 356 570 misi so manwe 0246 616-061 WhatsApp 0279 356 570 enya we yade no wuchechem che doctor na ye no odi okra omo betemu am wabro chire nyina obehwem so kama ama ahoto abefie ye kanfo 21st clinic the sciatica man the sciatica papa utu asintini twetwon ema ye nyini akoyanum kakra ma mary nyasam keto utu na ye ntu na ehiri wahye fam eno na mama kodidi akire okowiye yo se ne to asintiri twetwe no sciatica so bi ni odan na yesi he ba bi aba ho abrewa ko gina fidie so ne yakwa wusu no gigigigi oba ye obehwe fam se kikra eno wanso de bi ma ode awu no ti ye kanfo ba bi papa mamoa ya mutie oto asintiri twetwewa obia kase wo ho adura wo eye 21st clinic ehwa overseas ye ben Alpha Radio o mamu nyina ya to apete 0540 311 311 J Frank Company Limited o se be ye den adwade ayi wani ha say ye jacuzzi bath shower boot cabinet basin bathroom mirrors any accessories papa bi wa ni beje adwade ama ho ato for 0244 178 585 ba ko Pacific Bank nchemu wa aseda house ho owura ene kohwe atutu ni kente oje awade amani nuaba onua daje kura happy girls or say nurturing great minds eje nkoda motofo abusumi num kopim finhyanum tete wo nyamestro kwan so chechefo nanim tse wo mu abadaye nkoda se wo mu amma kohwe dan nkoda titimu ba bia wo mu da playgrounds ne ye kama bia ne ye serene kama Saturday Sunday holidays ukwaye bebia ukubia betimi de nkoda na koja eno ya nopa no nkrumpa mu kopa nwumre no num na wakwa akofa wo ma ye wa hodwu nhia yeso ye ne ba na so live ba ko so mpa chofre oba ho fefo charity 0592 754 737 mizo ya nomne ya wono madwudwu okra no orange mango grapes apple melons and afi pineapple na wo di chef fridge mu pa ne ntonso etigu ne na mumini mogogro e debasa wo ye wo ji awade wo afa bi gu fie kra nanom anopa awia wonya pastries bi ka ho a go lunch box mu a eboa for 0246 270 221 na miza eye energy drink enye de bem wani asensen a untumi nna no we no eboa emro imam nom bishop nom Roman father nom nananom ziremi force abra mo chiri komu breakia ebesa ma energy no na watumi agina so ade chie na san chiri komu a wonte brekra for 0246 270 221 Dimpa Natural Health Clinic osi Dimpa ye china hunya ye kaso bi ye specialist e mane dance e woni ema nyina mu wono no woni mo de wasaji ade no wontete ye kwani mu say ye osa ye mkro ya le nko ade a e Dimpa Natural Health Clinic wo betse ne te eno nti fo ani kire mu e wo de chem so Willis Towers second floor aka ne mention health insurance that adenum corner doctor show one diagnose one fetchero na fe wo hunu osa kro no a edi unya no na wontu ase emfa mam for doctor 0245 118 434 0246 744 744 Ochina ye call Liberty Conference March edition enuti o mahine ya wadubu achi a onyame atete ne sam ne sofo ni dwumadi e friend Liberty Conference nyame manyina akire sraban fa woni asode awoko ye nkobom ne ye bompa ye Bible say
sorry na wo so na asem idai de wachi ma so ho ye den o se sorry na kire nsraban na de obopeten no we sane a wo ba wie ye prei nyame ma paibɔ ne yakode o niema ɛsɛyi o entena se ɛnunti o se asem ɛda so ne say it is an error say kura say yade edi unya eyamfomso say yade unya wade eyamfomso ye nyina ye Liberty Conference ewo edum Maranatha Evangelistic Ministry sorry them Hyper Road china no pa no woche na ye ginemu a ye bo empire enyu fru na onyame obeye yi Honeyman's makeups and beauty salon edwena se Honesty was pharmacy online so I mean many me watching na no pa no nso enso say that so gina so enye hwe friend 0267 188 811 Asokori Mampong Veronica Fashions minta de afi se me start dwumadi ma hye nyina ono no wapama ma me efeyi Gundis Park e bia ye ketechewe yi no friend 0244 292 372 na anyone enkodi Sompa 3.1 second case hananya akon mankranso Ignatus Asari intiribuo ho order in court rice and ye besodia your camera pompo ayire ne moto mu ifo kwabra pompo ayire ne moto mu tire mu seti oso wonye am from so kwata pompo ebebo moto mu it is an error sem pompo bebo moto mu waba hana Mami hana ado refudi pacho bra wanim kakra wai na okasa matoni pacho mate awie de boko me pacho frame hana said the okan no na me ni abranti bia ware mfie duni na problem bi asisi mu a asa busuafo ne pese omo de mensa hye boase na me ho mete na me de bedam eni se me ho abranti ne 2013 wo kumase ha your friend is saying your friend Asare a opumade e wo adum ofrehe be pacho o si o maami firi kumawu no papa firi figase na sisi e de se e na omu eye omu adwuma wo ne maami makotra se e ho na omu sisi omu wo ne abusuane nyina na me hu abrante na mpo de aware sem tu manim ti me ne no nso ekoche ya mabusua ma ye ba mu se ye tena ye dinka wo ya kan sa abre ne ye te so ame post office ya ena me ne tena efie ho kakra nti emu no me van say me ne wo ye first born no ye second born na me papa be wuye na me nya 3 months me kwa sorry na papa ne wuye no hini ni be ma na busuani bi ani mechi anko yi no me kwa ni minua sa abra ni momu de no krani na onye me ho ade no ne wawo no ne me awo na wo de me so be na nya ne ho ade so be fi mu ti bu fi mu amomle baga fon so de wo de na mo we ade be sen fe ho na me hwe akoso aba fie wadwale brampa so fe ho na me hwe hini ni no di nkan de me akochia na busua ma me so akochia me papa mti na me fa ne se omunim na emu ne ho ade na se wonye ho ade ti ye wo ye second born na me papa free mu aw abusuani bia ni be ma no achi fi se na me papa ye fantinti no mususu se fantifo no se bia wo ware na wo ye kola no ho ade a e ka bobi ntino o manko se be ma na nkompu na bia na nka be ma hu nipa bi betimi ade akire akobi obi ankobi ti meni mabusua na ekoye yi ni bae ti enu achi na okoye me ho ade nti okoye me ho ade ni mu ni nyina ye da so te so ame ha sa abere no so mi hu no waka chem se wa hesisi bi ase e wo ntini bo ho yes o sidan to ka chem se ho no kwa wa e wo nwuram tu nti adwuma no de onto aso bi nam ka chem se da bi utino obi fie na usiesie ni se de ekora nya wo de a nti de atie bia kwan krobi wa krobi nso to aso yenye nkoduru se ye bewie no na efi ho no ma aye kro nti ogi mi so masem ni tum ampa ye kuso nkakra na menene na menene tena ye no meka adwuma sem so ma menya adwuma osminiska ye tena so am ha nyina ma nya adwuma da saa tam na ne ye ti so am ha na wo menya adwuma ne de ne na niema bi ti say toretro ni niema ye de boaboa ye ho no de no wo de boa me pacho so boduam na me musa producer pacho producer wada roma o mo kobo krata no o mo ne hwane ko de hi afieje wa pokuya yo yadase amishira
nti wa ma misika anya dwuma da ti eno didi mo ana ye de call entini bo ho no ti ye call ye no me nso me call Assemblies of God me to nwom ti bra ye program 21 days fasting ye so for my envelopes we say ye mfa manyom to for no nti wode ma ye mehwem na 300 cedis 3 million na misika we de mindi bi de be ye seed aye adwuma firi se me hu be me ka so ma misika anya adwuma onfi mi sa be bra no e de adwuma o ye fashion designer opam mema suit se bia wo ware a enti no na eha me se me nso me nya adwuma because me won kran na me ye adwuma ansa na obehu me enti ampa me de start bodwa because ye ko no ma na light ni ho se obehunu fie a se bia nka ha ye wei so obehunu se dan foforo na ki se bia wakwa akoduru e bia so amedwom ansa na wahu dan won so bia si dan tina mu se ye dawura mu tu awowonom na ye nyankere nom de na se ye fa no kwa ye dwale abonten se ye nwie fie no ba na aboso ene ye kotenem me aha me ye koro no kura no ye be ma no se ho ye muram ti won ko na me hye ni nkura so me ye nko na ye nko yi mfi ho no mu adwuma chance ye betoto obi fie 1000 ne ade anye dia nti on de bia na ne bufu na me hye ni nkura ma ene ye de kotena ho ti me de 300 series ni start bodwa nti me koto blog free ba bi ba na me de abegu drink so nti obi twa ma me se me ton ne ma wa ti nkakra we na beba wo watinya betena me se nya mo so mo mra ti ade de sa ma fi wona no wo si wo mfia no wo nwie nyina obeto ato se omba be kan yensu ye ho ma mpampa we ba na we abanti afina bodwa na ekoso anti ye koso ampampa na ma me so di be firim eye 2018 ma 2018 ma me firim na wotweda be ma ne bo no nko an busua ni bi ani nechi ena ye didi na wotweda no ti ayiye ni mu no na ma benye me third born na me wo fa no ma me da ho nyina so udi shem na menye me third born ti third born no ena yiye ni bae ma yiye ni bae na me wo fa no pese o me yiye no wakurase ma me so tena oboase nti ne yenso ye mpene so se ye be yiye no wakurase ti ene yo fa mokodi ahyiamudie ma ye kono ma misika wo se da bi eyiye bae ye bobosia to e de to won ye wie de ato yiye kam ti mini bi ma e de saa wa ma misika bia ene ye de koyi meeting ko hye date kasa ni nyemu papa ni wi na wa ma yiye busuafo ama mebo mensa na o man kono so ma mo mensa wanzi dimpo mia nam koye meyi ka mebo obi anka ho so senete ne ba no mimi papa m kura se bi omudi manim a ombo a mema ye senete ma mo mu sika se mimi kum me che ni 700 cedis and dey onfa because me konga o papa wi na wa ama no o kwaje o papa senete no o sa 7 million ma no kura ni bu fisa de ntina ma ama ne dodo na mse de bi o yiwe we na me ho no so ma ti ko dai chemanim we follow we follow o papa ye na wa ama ne senete o papa ba bia ne sama ada obetwu ani so pa enti no ma so ya mpanso ayi no so ayi ebre no esanse esie ma me nanse ye ayi enso wanyansiye enti na minim se eka ne ba obeboa me am watua metua fi se ma me ne wo ma mienu pe me na me yeketo na me nso na ase me wo bi a me nua no oni kunu enti na me mfa se me na me wo soro kakra se me nua ti ayiye ni bibia me na me gigi na ye sanse ne ye ofa mo po ayi no ehye yen ma ye ayiye no eka e ba ye no me ko ye ayiye no me ma be ma no abusua bombosia 10 million ye wie ne eka e ba ye no se abusua fonte to na me sorry se me ma me awu a me amefa me ka itimi ba ye ne sanse wa monsa nti na minim se sa eka na abeda ho be ma no be boa me ameatua wa mo me ameantua tim koto ma me ne plot o san koto ma me plot ma me no plot da oboase ho nti minim sister ne ya adwene se eka na aba ne ye ni obi obetua ma nti ne ye nkope ye nton plot no ampa nso ye ton ma ti ye ton ye wie ye nam ti ni papa de ma no de koy ti ye wie na se mi menya 6800 ana mi sister ne nso nya 6800 ti wono ye so okoto ka wo hu ka bi no peso oto no de ka na dua no eye mi ku o de be tezi ana o si trotro bi ati dia na pidio ibi ti o ka sa na mi sigo o no so okopo bosia 10000 na mka je say 10000 loan no interest ne so nti ne me ma me 6000 na e da ho anka me de koto bank no onye no na wonfa enye bosia no fa nye adwuma na ewrade ya adom na se wodi ka na ye adwuma na me nua kwase ma afọ ya da no wa me hu anwale wi akwa wale akosi ada kwa ne me nyina tete afọ me braso wutie ohini adaswa ma nti me de ma na mpa emoje oje na osan agi mi sister penin bi ho sa time na na ye eti nwura mo no obetena me nche ka keka na ho 20
eti e ma ono so ka chen say mimi sister money bosia 5,000 ka me 6,000 no na won fa nya adwuma because me nuane gi sika na o ye so o ye panimu en wote me nchen nti on ti me ntena ye nchen sa to ono ko han dan wate no na me kunu ka kire ne say one or man 6 months atena fi ono da to no ho ne yama se ne be ye okotena ba bi fofora no nchire no ba na asem ne de nanka ntiase wom na enso kwan a osan fa so gi ni sika no na me yenya me waje wo sister so de 5,000 kan ho na ye 11,000 enti ba sa no na me ka chen say sika betinya ma minimi nuane ntematete efri se me hu se sika tete adofo ntem ti mimi nuane de ne de mane nye na mi nuane ntu enkose ne be ye ani gie no ebe koso atana minimi nuane because ye we mienu pe ena busuan so san say ye nti na say ebe ye mienu nko ti mi percenta wantawa ba beto minimi nuane ntem be ma na ntie no frɛ mi nuane busan say na kuya sika na imagine hawa na se be ma no so ofere nti wantimi anka say bia ha me no this can man to kwa sorry na so of kitchen na wusa ada na unu nua ya ade na mache sika na wudu dia ma wukunu so mfa nya adwuma na mfa so mla so na unu pani dia so na na wukunu no aka chem so okotoka say not no say no onu ne mimi nua na sofo adi nkomo say okotoka na sofo ni nimde eko ti mra oka kire no na afi oyesa na afi mimi nua na bufu aba fi be ma ekwa adwuma mimi nua ne mi ntokwa beto mimi nua ntem na ye pay ne bosia man bosumi ntinye chi no no di 2 year na say mimi say 5,000 sorry ne 5,000 na say mimi say 6,000 ne de ma e wo no ho so de okun no ma ye di mi dwabodwa no ni sika nim ma shesto no mu ma be ma sika nim ti edidi mu ana nyame dom ye na e ba say light aba ho light ne ba ho no mu no na say ye ko 2019 ma lockdown e ban be ma na ma 300 series me famra so amdwom e me fa neamenhu ni eni because of lockdown nti ti mi di dwani gu ha so amdwom kwa no me nyama di almost be 15 to 80 million akrofese ba sa na car ne gidigidi almost sa ni nyina ti mi di are oni niam a wokoton ni niam a me koton nyina ti kakra bi mi nyae no na me di kofi to e no sisika bi enu na me se nyehwe me kunu ne mi ntimi ma kom ne me ma sa bre nso ya wo miensa enti ye nyina ye betena ti o ma me kra ye se ye mra na me se da bi ye ne o se ye di bi koma na wakura enti ye ntra ne ye nya adwuma no enti bodwa ma me soli 3 o'clock because ebo sesia soldier for bebo ma 3 o'clock no mitimi nanti kwansini mienu ne fa be ma ne nkoja me nko na me so me pan na me di me sika kakra me won me di hem dukum mi kashiri me so me pan ne so ntu hu a me nhedwa taade ntu hu se me kodwom ne ma be di dwa ma na ma sa soa sa bre wunya ka ho be soa oni ma na opan ma ba nrom ansa na obenya ka be ma nka hu lockdown so about that dem onya dwuma sika ni ho ewurade enti ma me konkodin sa ye first month na kromfo ba if you because uncompleted na kromfo din ka be wia ma be transfer me ton card o be wia sa na o mani nyina ni scanning ni credit transferred we ni nyina de koy enu ye first one iti edi second one na kromfo sa ba bia enu o ba na o be wia me kra fridge mu drinks nyina kromfo sa koy ti ma afi de na ma ba fom ni misika nso ono so onye adwuma se kan nso wakoto afire kan de wakoto kan nso so kwa adwuma 3 days I was say boka 5 days e ka ho ti afire kan so money problem e ti misika na akonya watoka enye ene okoye na ya pakisi unte na enye ma e ti ba afire me ho kire me ntige bi we mo se wa na mko ni kunu am se bra ye kan na nya problem ti mam 5 million no 3 million me nya ti ma me gi 3 million sa de start adwuma no because lockdown na so mo ameme de wo mo kan nyina ni wo ofie nti wo frɛ wo ya wo se bia no abebie store no wo yi mo ama se oni o ma asade ya ne sakromfo awiam nti wo mo ma me ni o ma se bia nka lockdown betwam na ma senya sika ne de aba ma me gin so ba na ye di ni fie be ma so dade ma fi de me ho kire me mi sika me sa be da aka ma me hwe na aboso me nwotwe wa makɔ homada e ka sa 3 million na me gin sa e wa kunu no ena wode na danfo bi nso kasa na obrɛ me 1 million te 4 million for 8 months be ma na makɔ homa bi wonen kra me so obi nya na bra ba ko ye mesin dwuma na ɔkɔ no ni lebra ntimi am se na sorry kan ho na ne nkɔ se nya me field no because na nka bra no call se de bi o man 60 cities also ɔnkɔnya ne field no dadem mama me dia ko sa bosome wɔtwe no ma lockdown ni twam ti atwam na ɛsɛ hana aye sa na wɔnya adwuma ne so le dra na dwa no wadu jatadie sɛ ne ma yɛ se yɛmfe ho nka me yɛku ya adwuma ne yɛ yala ma lockdown yi twam no na kyɛ sa afide ka me die no eburu 30 million eti ba asa na mka kyɛn sɛ sa de asare mi sika na ɛwɔ hɔ no ma mi mu 1000 na me fan san hye business ni na me fan tuatua meka wɔso woni bi ma saa bre na lockdown ni mu na saa ye ka wonu nyina na wɔn otimi akɔgye 5000 bosia e de ama area mo fo no mo so mpɛ so mo twe light nso mo fa nya adwuma na mfa so mra no mo nkyɛ enti e ba saa no na meka kyɛn sɛ asare ade a wo ye no hwɛ yie free sɛ sisi e memi adwuma me ye no wo sika nim bata ho kyerɛ ba me na mboa wo
wakɔgye 50 million ama me nyɔnko mɛma ɔmo ne ɔmo yere no nete na sasemba ampampa ni gina na sika no mantu afide asemba afide guy no kɔgye sika no so obɛbɔ ndua de me mada ase na kyɛ sɛ ye nsɛm pinti area mo ne ati landlord association na me kɔto ɔmo anim so ɔmo moa me sɛ bɛma de ɔde abani ɛna mpanifo gine ma na yɛfrɛ manager no bae na ya yɛte ka ne bi so ɛna ɔmo a ɔmo gye sika no yɛhwe ɔmo kye ɔmo na dia saa problem no firi ne kon so na sɛ nkanya me nso de a kokɔdɛ na me gye ne firi mu ti ewie lockdown na me papa bobusia ma ɔsi wɔ ni bi ɛna me so wetimi akɔgye 50 million ama me nyɔnko mɛma ade na wo pɛ 10 million ɔsi wɔgye a ɛma me me ne me ma bedi na me saa wo kan so enso me so me sika wɔ sisters enso hyɛ ne to afi de ma time na lockdown ne ba saa na afi de ɔkɔ adwuma na onye sika no ma sɛ ɔbɔ mbosia 2 million because me tim ba dwom na kafo agye me sika afiri me nsɛm enti sɛ ba sɛ me kɔ dwom na me friends e bia sɛ yi no ma mbosia ade kyɛ ɔfa ya akɔhoma na ɛsɛ ma sɛ 2 million ɔde bɛma wa sɛ 4 days ya na 5 days ya na ɔmo akɔhoma kwa be fa so abɛ no de fa ne sɛ da bia nkola nso bɛkɔ school ma fi de me kyerɛ me ye mo wie nye ti wona de kɔto ne sɔfo ba ko anim ye frɛ ne sɔfo amoako wa firi be 6 months na me sɔfo de ɛkɔ sono ma hwɛ ya bibi bɛyɛ me titi e ma me na wu papa no awu me ni be a me kɔ sika nso so ɛda me ho so am de ma bɛɛ me no frɛ no ɔse asare mɛma ni bi kura pɛ ma sɛ ya ɔmo yɛ adwuma kura no mo de ɔmo abo na wo wenye oba na wo yɛ adwuma na ne ho akye na boa na ɔse oni bi wɔ na isi yɛ lockdown twam no de ka fine nti papa ne ka kyem sɛ menya ne ho abotre afi still ne ka ne pressure nti ba asa na me ne ko yɛ ɛwɔ saa sika no nti yes ahomache mi bedwom na ɔmpe sika krama ɔse oni bi ana me ka kyem ne sɛ sisi ɛwɔ a wo so oni bi isi me menye den na me so ɛka na ɛda me so matua ana ɔka nti ɔka nti awale na me wale no ni so mfaso pa no ene sei firi senka be ma de oba ho kire na wo na aboa na adwuma me yenso wudi mu mfaso ma to de bia wo nto semna wo nto pampers wo nto teletro ma nioma bia ya ka de be ma de support oba bi nim apart from akomabo bibia ni biem ti mi bodwa no chop money nso abeyi 50 series ni ma meti mu 37 series ni ma kwala no e di cost aka 17 series e no na ye sa de ye aduane anwumre ma wo san aba bedi ti ma na fi de me hu de me nti ba sa na wadan fa ko ye no wo se me wo fa dofuo bo man kran so nti obetia kwakoye bi dia dwane bi ko dua bo me bo dua me ye o se na no aye den ne mom ko bo ho adwane fa kope sikabra e fa betuatua ho ka nti saa na adwona aye ko nam se na wale na mba ne se o se ne ja wale ne kwai e nam se me so mba me no abebre enti saa na tie dia me nso so no ja me kwan na me ko se me no ni kwan ja nam se na me mre no ba wo from me no ba ko bet na fia me dia ti ne ma me dia komite bi ta bo down because na ye me ja na pin na no de ma mo ndua me ka che ne se enyo ba kro no ba bet na fia me di ama ya hwe nam koe se me kan sa no afre ne ma me ofun so abona ma ne se mimi si meku na fira ne ebu na gu e ofun so se wi no mo se brae no koe iti me dia minim me no aduane afi woni se wo ma ka che se o meja ama ware ya me dia minim ho hwe ti me so me kwa assembly se bi we hwa na me koto so fun ni na so fun frɛ no se asare dia o yira be kan ni na ti se wo se an no kre na saa ni se no kan nti me so ma frɛ busua pon se asare enkom se ne nkɔ ne saa aware mu nsɛm wo start so di wura busua ma na dia wale guoba o yiri wo firi so ne tena ye mu ne abusua bi antena ase da tinka ba ni se nka wo so de kɔsɔfo bi anim na ye hwɛ ne ye kana saa maka be ma ne so won de na busuafo afrɛ na mpa koi bosome mi ensachi na be ma na wo fo frɛ m se memra nti ampa me koi a o ma asɛm nyina ne se be ma ne dia betu o manim se akasakasa ne ba ya me megya no hokɔye afuo wo bra me ma mo na mane na ade ba jo na wo kono kra no me kra no na mo ka kire me se ba bia me koye fuo no nkonko na me ka kire ne se ni sika se ever since me hu no for 80 years no me hu na bia ni sika se mo da enti se ye ya ono mfa buo ma me se me ye oba na oba o ti awada se a wunya ye na wutu kwa ba bia koye fuo no ada na wo ma wo hunu because wo ye obi di hia wo ne nsem se bibi kosi ho a wo be ye den enokore enu ntine ma me nso me ka se kwan na ode me fa aso ntine ma me because se me kana me de no wantimi amwa me ma me mentua de a baby a me kwosha ma me ka fidi de wo bra ye dey because we kra wo mwa me na akoye adwuma no me ko no man kran so side ho na e na me ko di me kwa nyese me kodi mpo me kwa kakra na e wo me nsam di bituatua mo mbebo me dua no e na kakra na e ka ye no me di ye fo ntimi kwa 2 weeks na masan aba back abehwe machi because na me nya ibodwa no edua abode ne menken na onipa kro nkoko no afa mama no saa na me enti me kwa 2 weeks masan aba machi me ko nso so a me sister baba ya o SS e wo me nchen ya ache so no ne hwe nkwada ne mama ansa na makọ me ni ho so me sister san aba behwe fie se ne be ya me menya asomdua kọ ya adwuma no because me mani nyina nim omo maame no e na ye di wo ho enti me ko ya busua na sem ne se me ko ya afuo no ma me ye na o me kunu papa asase so
na me koye no ba bi de na say me ba say me bepem fa so afira wade num afenso me si meku ni wo fa ase de omo hwe ma me nku no wo fa ti awale no magu no me nkofo o mo nsamre wo it in fact e ho na fi me ho adwojo ene mbusa papa ne say wo fa ne say wo fa se hwikro bezo se hwi asafo ene mbusa wo fa ne say ene me kunu ma me ne papa nyina ati wo bio to ka se mawu me nkofa ne nsamre na se hwifo do mu ja awale a wo wo ba na wo do nsako ti ba sa no na me se da bi asema mo ne mi kan me ti ase ba bi enye free se me nko na me baaye ena asem ya ba betumi tu ka chem se me nkofa me nsamra se bi ba bi agikira aboa no e ho ne eja no wo ware mi fire busuam enti sa wade re kwa mo mpene ma me ne ba ma ne wale bi ma mo mra ne busua ne ntena se na mo nya ma wale na me wo mo se wo mo de wo mo ne busua ne ntena se tie ma me so bufu se ade nti na wo ba wo fa se abebo amane na wontie mi menum o se ohia manum masem na mbusa wo fa nsa da wale no mpene so na wo se ai na me mpene so ti o ka asa na me sorry me consumit dwa koma amase ba mo oje wo fa ne so pa no am de kwa oje o ma fa ma me na me mfuru ka bae timba na bebo be ma na mane wa nkasa ena me bo sofo na mane nti sofo na mbo na me no ka kire me sa ware ne wo magu ndada ma me na emo me na me ntimi nka nkire nso ma kono mo de aka kire dia bu abusuafo amane no metena se me bo me papa mane na wachi achi na o friend wo se asare sei na me ba na beka na nso nkire mu ne so wo se ade mo fa kan ne me fo aso ena papa se ne fa mba bre me wo se ntimi fa ba mbre ma asemi di ntokwa no phone ntimi me nyina achi nso ma me kobo me koba ye na adwuma ne yeye no ma me ba me di menken bode banchi na me ya begu ho me kwa 2 weeks bia me bo me ba me di aduane ba me ba me no awodi me no ade awoni na emo me ni ho na me ba ne de ono a obedi wo niema na odi aba no me niema na me de aba no so ye ja ma ware no e na me di tifie ho nti one me nkasa me frɛ ne phone so kra wo mfa e na di wo man ntimi ya producer ya na bra beba asare asale ya mare me a o de fa me ma abusua ye time no nti ye kan ya wamfi afide de ko wi ane se ento ho nyina ba ma sabi odi madegem to me ho se madegem fi madegem kankan na bo no mpem na ko incident odi ware asale no e de wo bai sabi odi bo se mi ba mu ho mi ba mu kankan mi ho fi sabi nsam ne de ma mi ntimi nkani wa eto me ho me wo fa nsam na o kan ni nyina na me wo fa busa na me papa mo so ba mu ma ade be ono afre me papa mo se me papa mra na enwu aware no me papa mo ofre mo Saturday Monday Tuesday no de me call Kodie police station say me ma twene so se kan se me kuna me kra mama ntwene so se kan on say 2021 ni mu no na stories ni ba say yes obi ekunu iri obi eku ono so mpese metene fi ono no pese odi oba aba ho ntimi ba na so pese rush me ntokwa ti da committee ba nti hu dwa to rush me sa no na me ka chen say me hwe ma sa story na ye kan news na bi ntome na me ma se kan so na oti san na ti ti e no koe no mo be fa me me koe me kire na ma me se wa hwe ni aboy na obeku enti fi ho no start say obe ukwa wa 2 weeks nti so bra na 1 month odi oba makwala ne hwe o ma ne ma na fa duane bra me di ba so na ma wadi ebusua ne metena se na won de omu mu awade no na ma awade ne ene wo ma na twi awade na chi ma no ena sisi eno so ma me hu no hana so oboduam ye nya asare no so ba bi o wonto ntumi nkasa nti ne voice ye mpeke yeah, good morning. Morning, sir. Yo, producer so live. But what producer Sompa 93.1. But they producer. But I say they producer. Programs producer Sompa FM. Okay, but yo. I'm not paying about national level. I'm say, Madam and Nya. Patrol, what I change or say, Nick. Now, only marital issues be. Yes, set me to Safro, back of what I said, and find you. Sompa 93.1. Now, you only say, see a man crying on Sunday, oh, your feet. Indeed, yes, I turn Safro. Now, Nigeria also one of their mind, and I see be a phone so crying. A fine emblem name of a Casa of François, and so, and didn't mind being said everyone. Okay, that's it. And as I said, as Mina, it will be your own. Okay, we should come Castle Obama or Crap on Mass Friend. I thought to be no, or Sunday about your part, yeah, or your part for no, so could come to see a phone. Yeah, can I be a Mr. Roman Tam Cacraman, no part for the Casa. Because a papa no to South friend.
ama me kɔ mo so on be fro no ma na ba ana so no ba mo no be sia le so o san ba mo ho kono ke se ha ne ha question ni say ono no me say okasa ne na so wa kan mi so sia na me puma de na me hwe busua no ntimi nya ho no ma ma ni jam di sa ayi no nti wo so me fro na me ama fro me fito bi ade ma me ya ma no because sia me ba ho no ma be yi bibia o ho no because ono the graduation ni of the me ya mom but ene dem ka si nya ho na me boy na me so ka se akanya butama me ne ba bia o be foye no me so no komo kakra on dem so no na ka di sin tam no ni ke ko no ko na mhu de bis e den ya say miyem de nyina efe no correct okay but didn't you know me from ono de o sie ba nkasa aso no aka na asem e na open ye nti na ma wa frame yeah Hana wo de ne ko yire panzo me patwan na de na munwie ho no asan de aba ha mama mpacho de tie ni say ye koye no waama mo frɛ no waama enti no me start ni mu no na ne bra ba ko wo kagetia store ba say wo di dwatoa eba e ma ye continue bi fine afi de bra ne ba ye no e na wo su be yi asem na kofie ni asiesie enti na minim say abusua na ebehia nanka ya hwe na asem no ya pene puma sibre ma sisi e me no be ma ne se ma mi nsi fie o de oba ati fie o ba ne kita ma no ma miensa o ma sisi e me no ka se ono de ne ma miensa esi fie o sisi e me no ka se me ba 8 years no so konsuo ma kwala ne di aduane enra enani 4 days ti se wote obi me ba mi madam o mo amini o mo area mo na sense me no mo ye fine o mo de nchen na me titi sa kwada mimi hu mi ma o be ma ne fa o ba ne ma miensa ono ma miensa ma ne ba ne first born kwa SS form 2 no mo ti fie o no mo ti fie o ma sisi e mimi fie no mimi no ma 6000 na wo ba obisia na watua wo si wontua wo boa kora na mimi no ma no so a mu fa ma me sense ye nwa wale ntimi ne magu no no yi mimi ne ma fifie o do oba no foforo ne ma begu o no do de na gu na mimi ne ma no gu video no wo ho no mo mimi ne ma ne gu baabi mo fa video no ma ye hwe baabi a ne ma ne gu no yesre be ma ne so di asem busuani bi ama mo ti se hwe se me so ti se ba wo ba ye no aha ha na wo ne ma ne gu manoma ne dem ho nie mi sister baba ya na meka so okọ SS ne nioma ne gu mantwe ho no enti edan a memi demu sisi e na ode ama ne mpona ne yere ne ma e ne demu e na baabi a nioma ne gu no so ho no mo so ho ma sisi e me makro se me nsi da e ko pa ya bo otum wo de buru me ni mi sister se me nti fi o me nkora ma akwala last born wo mkra of 4 years metumi e ja me mama me kura so no hwete me ma kwala 4 years me see enani 4 days ya sister ba ko frɛ bo sister nya bula no mo ne net so ankamba no betom bula akoda 8 years akola nya trauma to the extent ohun na wo kasa no kra na yem hyehyem wetimi di hu ato akola nso to the extent me akola ni di ne birthday February me fra akola na ntimi mi ankasa yo ma eye gina ho ti se ba wo ba ye ma me die sisi e ba me ba ye nyina ne se asem no ase brantie na oba ye na wo no san se me ha nya ne hanti me ho me so te enti yamwa me said court wo said the bibi biara mo be ya ma sisi e me mo ato me no ontua usika ma no onso me afenso me hu no na me ma to plot dan kran awo na me ne wo ye ni tina ma sa plot me free am ko e na plot na free me nsa me na sifie wonso me ne on fa fie no on fa me chefa ma me no de obe wale ya me ne me man tenem free se me man de nya me kura de betete me mama me on che fie no fa me de mam na me man ne me man tenem asemu no e dan ni nie be bia me o magu ne gu no oyini ni ei asemu ni oyini ni me da osi bebre ababa ya asemi ama me ho adwiri me because areho kra ache me ye mama yi ese baka si e ba no ye mama yi eduru ba bia ya na ase omudo aware se wo manka enkwa na aware enku ena wankasa wo nipadua no enku because na mkwala ni exchange aware no e de ye omo sacrifice omo ma aware we say me to me in story nya aware o the guy was opportunist papa wo fun say afnan ye bay e wo nimdia ye de boa be mama ni di ye no capitalize one yes enti wo yisi ni keke said the bay obetumi am make ono ani own future or better ne ho
na na ode aye ye ba ne condemn ena ono so kwatena o se de oye wo wi muana wo se mua ena ode akọ wo se de wo so metire wa mo watire adazwa metire wa mo watire wa ima se wa wo wi muana ya kan je ma kasem sei da chi be kasem they had imagnifict go gifet no gifet ohini ni adazwa obietio na fiada semwa ayara usem ma ohima enti abrantie ni ye amama ye din ye nyanya no enti wo kan bebra me bɛyi na sɛm na dedodo na me bonya me mpa ye sɛ ye benya no ye wie pɛ kwan bia so sɛ ye so opamade no wo yere pɛkyiri hɔ a sɛ ne kuma sɛ ya sɛ ye kɔ ne hɔ kra na ohini ni me papa wa ha me papa number wo hɔ sɛ bɛyɛ a mo bɛhunu sasɛm na ameka no sɛ de me sɛ bi o me ka sɛ udi tu wo de ma mo frɛ me papa hwɛ sɛ me papa firi nkran baaye bɛma ne foro ka akɔ ka kyem sɛ on soma papa mo so mo firi nkran mra sabra no wachimi ato bɛma we de bibie no wagia wo kan no kra wachimi tum kɔ de wachimi tum me bae na bibodwa ne mu ne ma no wo mo mba wasi ade ntino ochi watu ohima fa ne ma ima me na kina wo ma mba me de ama me bae na yɛ sɛ de wo mo fi so wo mo so ɛwo pepa ro ma bɛfa de wo mo pɛ ɔchimi tum fra na pa 11 o'clock ebonwum na 6:30 asa na bi obi ama na de wase nyina di watem sɛ wasi ya ye hold ye empanifo mu ya dancefo wo mu nyina wo hɔ to me ho ama ne wo fo yo hini kwa ka sɛ sasem wo meka ma na tia di so mu na mam sɛ wa nwie ni submission ohima akasa enti ohini ni medase sɛ de na me ka na abrante no ewo mu se entie na nu nyame wo ho nanso sɛ ne ye beyi bobɔ so kɔ no de ano ɔden enti wote ye nka abrante asare so wote ye nka asompafo ewo mu sɛ mokɔ baabi foforo de ne ye de yesi yenta yetasem yenta nipa enti wonso what yenka abra ni entie wo de ni entie wo side of story na nya sa sika wei won fa ni dabi ena fie no so nyane nwa de dabi na wo tumi cha wo ma me ensa kofo ba onu kura trader me ensa na fa so be ni condemn dada ma Mary abetwa abufu ma Mary baba wo ya o abetwa abufu kire se da bia yetu wo papa wo be ma maye wo kwaje wo papa senate a wo se mama ni 7 million wo nterefo kra ye mai ema mama ye ni na ho ye po onye na enye ye wiase nyina ne aware a woman you can make it without a man exactly me ka se a man na ntimi make it without women oba de said ye tie bia nyame ama unyansa ne nimudi a wo ye oba because wo de nka be ma de automatically be ma na ebe for oba akɔhwe no enti se wonni be ma hwewa nyame oboaw de wo do nsa be som bia ye wotimi bobra wotimi gina ho so wa wotimi kɔ even sa ware anumu kura ena sa wo kwa sa ware anumu ena sa wo kwa sa mo wani da ho sa hwe emma da biam ka se ma ye sika ye de surprise yo oyini ni nyame ammo ma se ye mehwe mema eno so de wo bi na abo anya we constitution bi na ya tro mu se mema kwa but naturally no sa o ma se de bema ena hwe oba enti be da bia oba sika ye surprise ewa ware enu ne ma oba ye oba sa that is it enti bema de se bema wo so oba hwe wa wada pa na dadi e mema mutie ye muntie pa opa de fode bema opa de fode na opese wo ye ohun sa opese oba ubu oba wo chiti no ni sika na wo de bobra wada pa at the end of it ye bebo odede wada pa be dadi ene fia de ya se ene fia ye semu serious me say bema muntie naturally bema de oso obo ohun so na oba tomu a wapeja no wa kwagina dwaye no osansu agumu a wonwu oba tomu anu wapeja bra sare oba tomu anu wapeja de won fa ni ye bibia oba penu a ni sika de atua na ade ma edan no woka ho na ye be kire ne kwan ye emama ko asa kra ye efia one wo abobrasie na wakofa ne nyanko bo kura nkwada me ensa aba betenam oh dabi ma Mary mo de mo me nkwa homa ne so 0551 931 931 0548 931 acha ne na awotwe prosi be ko ho acha ne na week ye be fa no
Hana kwakoma to yem wate wonu po beba ti bra sorry media menyi Ignatus menyi rita de Hana ekekan wo boa because untimi nya saa eti ma mente wonka na ehu asempa Hana me se media menyi ni wabaso okay hello mi radin ba bi aka sefri Of my yajo na pom say me hoye you ma panso I have me ya me ka sefe so Kuwait yo ai asama mo kan wo you all ya tra hono mo ma tra se ho pa what you wo me ayo the former man e mo na subano no betima wo yamba nyina yo no beja betima ko fa nkomu ni a wa wo wi abehene ma no abehene ma na wo ba no ayede wa bo asesa e musuban ya no wo mo ntena hoye mo na subano no e dom na net e ti se ho mo na subano no eti na ya wo fo ne kwata be emu yes se bi bu ye kwa ma ma yede o ma wa le o mo no o musuban no da no musuban yede etie yes etie sande mo mo ande pa na yes adia no ho be kire no hello o papa mi sir ye mira ne mo ha o majoso yo me chia o ne mami buni no to na mami mere so me chia mo na mama e be sre pa Ghana fo e ni na ho connection mai mi tie mi sema o kan ya abuchi kwa wo si wo da be no do akwa abuchi enti e be sre samu shene tikano ontia ama oba no krata na Ghana fo so ni na ho connection man fo no o so mu kunko fo Ghana ati oba to news ka I te free chete ya news ka ba be na ka wa bro no be jane yo enti e be sre ana mami so no ni kunu wanyade omomode na obi onu wasi da na ko fo ba betene omomode na mo mpem na ba bi obi a mo ntwene mra ya me ka ho oba pa mi sir yeda hello mamoni ejuma pa yeda mase mo be ejuma ne kata fi ku fie fe ni Grace yo yeda dia mo yeri nyina amani shop na connection man obi an shop hello yete wonka hello connection man will be able to show the all your shit. But said ya mema na odi kan ekasai no. Asa odi kan ebua samne tem na ka se mo uchi oba de nim ana mo kan che afofo plan say. Ya tu oba yi next time so no oba so ya be ma no. E ko fa connection man ya fa no control do so na ye aba ya be bi. But no mommy, they was starting who I am, said, Fancy Camano. Would you come them or Bano? Maybe I may not dream of maybe a mention. I watching. To make some more attention. Ye more attention, madam. Asama ye bua say, on to any sick man, dear, and attention, I bua any dear way. And then because oh, mammy, I didn't will be at an argument. There be so intention. I can't send many panagiatum, so I could walk at it. Yes, come on now. None intention any day. Yeah, so Frank Kennedy. Maybe I'm not so many women, I'm not so many come say. That's something that talk more. Yeah, that's why. Bye bye. Hello. Hello, na let's let them know your buyer testimony. In fact, assembly you are them no buyer. And when you feel every assembly man how part of us na bon, but can you be to know how that. Bon. What about you? And sister, much idea that we am ban ko. Na ka say ma mama na ko sama no ho. Ye friend no ama. E be ko na sante. Na kan dia ni bo ba o. Oba ya ko te class ni ya so ba. Ba to dio no ke to ba na kan dia. O he mo ba no nse no. Yo. Ana ai ko te ma so ya na se pa wa ya ti. Wo ba no because I'm for mo ko ta. Oh, Kafra. Hello. Hello, ma. Yes, we need baby akasefri. Pato Sompa Ane. Pato hini. Ane mpacho. Ma mpacho beto sempa. Mensume ya daw pa. Unshua pa wa. Yo. Me adwuma pa wo ye na de boa ye. Me pese da se ma no se sawa.
Nti uba sompa so a no wa chia me na me ho aba me wa. Yo, what bro no be so. Me ba cho me wo asifo su. Yo, nyame Ye hia. fe me ma me chirewa. Yo, mate. Ya chia me na ni nje keke wa. Mate ma me kire wa asinfo su. Yo. Ba cho an. Yo. Hello. Hello, so how ni ke me ni ada zo. Ya jo. Ni na duma duma. Edamase. Edamase ni ejuma mo yo. E na ni wo na me ka se free as well. Yo. Me ka so ni ba ni. Asu ni ni. Me mo do ya so. E be get ni sika mo. The panicho ki na pa si do ni me di mo ya ka. Ah. And one thing I say is, we to Daniel Katina, about that. You're not true. It is a fear, you're doing more than the other. So I should know, I need a bit. If you wouldn't hear, you say, it's a bit. If you don't American. Yes, that's hello. Good afternoon. Afternoon, my dear. Sompa Nkomo. Hey, bola. Oh, man, it's awesome, Papa. Miss me check your fucking. Oh, to the giant baby. I said, my kids are bravo, mommy. Oh, but now see, I'm a bema boy who say, at the end of the day, no, I go found young Kubadi at the dame. And now we're with them. By a bunny coupon pie and say, the lady more my age, a woman. No young girls, and I may not more so. As we am for everything baby idea and I'm on base. I mean, shall be brave. That's it, brave. That's it. Papa. Hello. Hello. We didn't baby I can say free. I'm the Fifi among South. Abraso. If you cover this. You are covered and quiet. We did give me the power of Primeni. Also for Primeni. So for Mammy Primeni. You know, as of Mammy Primeni. Na mi samu pa na me bema na de abrante na ye oba no ay ma we ho se bema pa wenya oba boafo na ay ma etize ten oba otumi kodro kuya oba kodro afuo do kuya tubanche tumenkan enemlem Ghana ni ba be no be ka so obedro afuo kan be sa de no so mama ya mi samu mo nejuma. Yo hello. Hello. Me man di omunya boafo amompe o udi ni ba bia aka free. Hello. Hello. Eja enko e wo so. Mentie o ai pacho. Hello. Hello. Me pacho udi ni ba bia aka free. Me pacho e fa me anti unit, so my unit. Yo, ma you. Ofanko. Ofanko beria. Yo, ma you yanko. Eradi some the blame aduma pa moye ye damase na de di kan no oba wana connection man no aya ni tabi obi a wo people wait in kan na wani emotion say yo no why so best say so to take o fi ase a o ye bi ga ko ta na wo na nde e di pa e tu pa mo ni na ho you know be a connection man the proposal to and now brand from back out of the station I want to make and to know what person we speak can person will be fuck the next possible only one young class it's a some bad one me na o re ba ni aka ma wo they are talking you na be ma aka yes me the new said they want not for bad pero they so bad you be from and it's for them that come I will bet you aqua aqua thing that cannot be Ebi aye duma mana to do the be almost connect to the more about that. As a sense of that part of the for not this kind of but the person as a radio me give the part of move money to see ya. The way deep one acquire a better position and boss me say so ba worry ya no say we need you know. And the guy so just then be the fall saying no I know echo. No, this man. I said, on the about us, and Mamma we keep empowering the women. Then on our ban and memory. I was come out when it was about and I didn't know. Yeah, that's Palma, you that friend say, or cry hello. Hello. Made of foodin, baby, I free me free.
Mr. Kurupo Jomho. Yo, hey, Kurupo Jom. Hey, Ebola Edamase pa, esi mutie ye pa. I'm saying my name is check wrong. Me so me yada fucking. Now what you say? Me hu ye. You can your own check up for a minute to make a pass. It's just a me show pa. Me da se. It's me know what I'm Kurupo market or why? Mate me ba ho. You're in the Mate. Yo, munye prepare from next 2 months eko ebeko out. Ti Kurupo market isi ebeko ho. Hello? Hello? Udin baby akase. Eye bola. Wo pia boa. Yes, sir, a Jeremy Cassandra Kona. You don't have that G. Now, I correct my no, I can now come. Did you have to say so? And I don't know no. Or can I not put down air force to but another day airport to Hamburg. What's it Cologne? I know what a Cologne. Because some of them are Hanover. Airport to Hamburg. Hanover. The person of Warrior, Warrior has a part, more than the first for us, no, and how farmer. A turn of everybody, and I would say, now I dare blind the and about the person I was about 2 hour women and sound 20 was say. I tell you about a farm on tree. About 3 hours hour. A day. What's the block? But I send a chance of a crazy software maybe. Me so me chia me sofo. So I'm a district minister, Papa Feishia my on mama Fei. Papa Radia Sundin Kamo, na Reverend Seteja Piatano so district. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, baby akase free. As of one payment. Yeah, me ni. And on his power with the other of my Ghana. Now, your man no kasa no. Your man no let you. Your man no bun pasha papa over. Oh. If you say, and yet, a man, I'll be your Musa. And everybody, and then my other, much more like a guy, and yet you weak. Or grass or what you about we do something massive. Mamma, no fun of some of us. Moniano, Beman will go by Musicula. Now something more of an uncle. No, what I could do on any. Oh, yeah, that's what Jen was sorry, Obeba. Obeba, yes, idea, about sin a second kind, Nasia hold ye. So I becon as anti my own work. At the corner, I hold Wako to as a farmer. I don't know what hello? Hello, Mama. Would you let me a cassette free? If I don't call you taxi driver. Yo, Yanko. Mama, wait a minute. Be fair, can't be fair and Tansia. And how do you know walk and one can ye? Now, I'm a sort of Pekka Sabia, a Mumwa and Cameron Sana. Kina walk and one can ye to the show. I was a before we buy a pattern. I'm a patrol, Mammy or Capacity here. And yes, sir, dear. Oh, another Beman in Yayan. Wajanu, what to Brabe and Bewan, mammy. Wajanu to Bewan, mammy, why me pacho? Brabe, Reminamin, and what dear mom. Or Barbara for ne, Ghana for my way to me, could you them say, may you fool? Ah, yeah, for friend with chat. Hello. Atiato. Hello. Hello. I'm better somebody. I'm Mira. I want to say a radiadum. So, yeah, the Matthew program way. So, Mamma, I'll cut it well. That's what I'm presenting. I mean, Sham. I mean, Sham, I know them and the gang, I remember the external. Yes, and I never know what I say. So, yeah, the Yasa. Now, Kabi aboard, so we know who can do one Japan, one emotional woman. That was. Oh, last call, so hello. No, so mommy. Yeah, Judy, baby, I can say free. I'm watching the cafe among your way. Yo. About your ministry money and to Emma and Domingo. Now, in fact, the Obama cassette can say the one thing on Twitter. You say as my power before how much you and son of the acceptable about the chairman and what Obama or Bonham. And then the transfer of bar. You can see that not only caucus for barbecue.
na be tinti Eda kafra akati ye de asi hana ontomani na me hye obo ye mani si he ya minim sa sare obeba na ya tena se na de se fata ubia wa yama na so anya ufa hodie se de wo ye brefo no wa ye adwuma awoma na sumdue abawate twakoma to yem ne fiti o chena kwa mekoso na me ne asare akasa se me ko na adwuma mu hokra me ne mam se wa ebeko why production line 0244 809-641 wo case be afre 0244-609-641 abrochirefo mo frɛ ye be ye zoom maame jima hana ya so sompa for de wono no ye seje ne fa kopam ne fefra kan akoma to yem de tie bia no sompa wanya dru he de ko last stop ye das maame chia do for ne sorry me chia Dr. Kefam Dr. Ifa ene me papa SK Bosu nana pompozo nana me ba fia me fro yo ene nana adwubi ashta ma Mary ene de why list akeka na we de anya no mpo Bishop Brobe one na yire Holy Spirit Inspiration Church I mean shiramu pa Christian Women Leaders Ministry members mutie ye bia nyame onhira mo mechia mu nyina yeda say prophet Edward Kwakumenu ne yire Lady Edna o say adwuma me ye ne suani ye ba ye nche na sade ye gentre ha no ono kra ye ne nwanwa ti nyame nye no prophet pa nso ye chiao Egel Papa ye chiao prophet Foster ye chiao prophet Henry Enchi ye chiao ene apostle general Moses say DJ MBY yesi ko heta chiman baby awu ama manager Paul also wo wa station brother Marcus mu nyina ma biebi mu original diner Sunyani station nyame ehwamo ene akranti ya na me refinidi de hankonkon ana ena kinkon Buffalo obebo adwuma Bowsy ya Grace mommy water ono so bebo adwuma ena eye DJ Rocky na me girls ni nyina aware forma ni nyina ena efiada mu semu a te monye pata rank